Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di orang Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, na watiti may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando toka leo na bisere so Nambula FM, namun dua nesek itu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lewemba. Ngango musim bola roko-roko untuk talita ka na warong Nambula FM. Bula FM, namun dua NSR. Bula FM, namun dua NSR. Ni sambulu binaka se kwe ngona Vakaleleka ni nonde tukutuku ena mbungi ndindai na kena ndo bako yani na tuna kina Pacific Fishing Company lebuka esando ni mbole lebu eso tabiti kwena ngaunongo tuna ministani ngolingoli semi korole besau ni kerker tiko na kambani ngo na pefco kina be mata ni tuna Pacifica ena kena Vakalebu tekiani na tuna endo bako yani kina kambani ngo endo ngandrebi ena be singa endo na rau rosa nguna tani ena ngaunugo rawati tiku ngai pitu sanga buna tani daga tiku na mata ni tu ena kena wali na lenga ngo abarauta na mata ni tu endo na katu ni wali liwa katiko ena tini ka $1 million na kena isau ka rawa ni maroikina e bana undul na tani na tuna Sadaka tigo na ngaunugo na ministry ni be bakatori taki ena kena biwate endo na laiseni ni beto siaki na wanga kaupasindia ena be anu ena nondo bonua na laiseni ngo na murikin na itu kini wanga na ngauna ndondonu merna biute kina na wabu kena ngauna endondonu merreado kina ena be anu ngole kina tugu na minista chwane usamate ningo esana siangani rawa menambera kina be ngarabi ni wanga ena nondo bonua tugu na Maritime and Safety Authority ni sa tomani tigo na ngaunugo na kena be talno taki na laiseni ngo ena kena tumbu tinga na kenre wili na itambangase tumbu tele tinga na kenre wili o erne tambangase sa tiko ena home ena ngaunongo ena kena me mara utagi na non rasinga na itambangase ni kuwa tuku na iwaleslesi ni Golden Age Care Home esa mambula Muhammad Makbul ni sona itambangase to mara itu ena ngaunongo maimbiu tunga ena mata ni katumba ni home karui bakalolo mandina kuria ni ndondonu merna marro ni tambangase me baka ni rasa dawoti ena nonda be tiko kinangito endingi taka nandoni be batabulidi ni Fiji Airways Flying Fijians John McKee endona timiko koa kama na benga ndrabu kena timi ni Georgia ena lotu lebongo ena sotsota ni Rugby World Cup mai chabani rotoka ni tutu ni flanka o pediliato ke semi kunatani karausa andingi taki na sotongo kadi bagi telangana ya de Frank Lomani ke Ben bola rotoka ni tutu ni wing o semi ranranra ke chosu tu soba ia o leba ni botia ke waisia na ya lebu rauna toka ni tutu ni senta viti na sota ke na timi ni Georgia ni sibi na lima en tini kelima miniti en lotu lebu ngo Maida bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri erano na semana siseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bwading manaka. Bula na lengo siapa? Dotale taka wali rongo sirma kau na Radio Fiji ada nakas. Bula, ya Veronica melo toka. Dotale bio na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na vango merre telawa. Gonga itabua ando talita kana varonga na Radio Fiji 1 nando mai viti Bula gonga ino ke imba ando talita wale na varonga na Radio Fiji 1 nando mai viti na wale ana dango sani terkwati ando talita ka Vakalebu na varonga na Radio Fiji 1 eno sori Radio Fiji 1 nando mai viti